НАТО – одно из важнейших направлений внешней политики нашей страны. Украина-НАТО. Партнерство ради будущего. Assalamu alaikum, эфирде заман ноябрьнын 30-ы Кырым ишгалинын 1372 күні студияда мен Алима Алиева чалышам. Ишғал етілген Қырымда инсан ақлары мевзусы Авропа Шурасының күн теркібінде йоқ олды. Бөле шу тешкілятының Украинаның даими векілі Дмитро Кулеба білдірді. Украина дипломатының Авропа Шурасы Қырымда сертлешкен репрессиялар ве Қырым татар файли веже қашқанын иляк олуына диқат айырмағаныны радсызлата. Ве бұндан да ғайры Русия тарафындан Украиналы Павел Греб қырсызланған еді. Украина дипломатының фикіріне көре бұл адисе Авропа Шуранын айры сессия күшлерінің Русияге қол тұтып, оны парламент ассамблея тақымына қайтармаға істегеніні бағлы. Валерия Лутковская Русияли иждешінден қырсызланғаны Павел Греб ақларыны қорчаламағыны талап ете. Лутковская тарафындан бұл 6-й мектептір. Бұл вақытта қадар еш бір жевап алынмады. Мектепке Павел Греб ақлары бозылғанына ақында делелер кетірілі. 19 яшындаки мабуске анасынен біле көрішмеге рұқсет бермелер. Бұндан да ғайры о балалықтан зайыфілігі олғаныны себебінден керекли илажлар ве тебе ярдымда көстерілмей. Бұндан да ғайры Русияның инсан ақлары ве телі милет сербислігі ақларыны бозып, көлсілінен Украинже лафетмеге ясақ етілді. Павел Греб бұл ясынында Бияз Русия топрақларында Русия қырсызландып, Краснодар СИЗОсында қапатылды. Украиналылы терроризмде қабатланалар о санки Сочиде мектеп Мерасим вақтында патлав азырлаған. Роман Сущенконың адвокатлары она қаршы шығарылған махкеме қарарыны темияс етежеклер. Русияның махкемесі оны СИЗОда 2 айға қалдырып, Украин журналистінің адвокаты Марк Фейган енді шикает аризаны язажақ. Яғаланған Роман Сущенко есе өзі инсанларға оны ве адвокатларына қол тұтмаға мұражатының мектуплеріні язды. Много, они все дошли до адресатов, я по электронной почте их направил. Соответственно, мы будем ожидать каких-то в ближайшее время заявлений и ряд международных организаций, которые откликнутся, возможно, на наш призыв. Потому что в противном случае ситуация может сложиться самым негативным образом. Укринформ корреспонденті Роман Сущенконы бір ел евелсі Москвада ФСБ хадимлері яқалады. Оны жасуслықта қабатлайлар. Майк Фейганның фикіріне көре, Русия девлеті оны 20 ел апыз жазасыны бережек. Мабуслернен ауышыл бөсене сонына ола біле. Минскте, Донецка ве Луганскта олған мабуслер азат етежеклер. Украина ве Донбассынан Русия тарафдарлары ауышмасы екі этапта кечежек. Бірінші этап белгіленген жедвел бойынша январның башында екуленежек. Луганска ве Донецкте en аздан 162 мабус болынмақта. Амашымдылық аңлашма нетежесінде 87 инсан азат етілежектір. Бұна қаршы Украина 305 инсан теслим етежек. Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними особами на засадах вже затверджених списків та узгодити найстинціші терміни, процедуру і дату обміну, виходячи з прагнення виконати цей обмін до новорічних та різдвяних свят.
Украина мусульман kadınları resmi vesikalarındaki fotolarına hijabnen çıkmağa isteler. Onlar çet adamlar arasında şalsız yürümegenlerine dikkat celp eteler. Bu sebepten onlar ID kartkalar ve devlet sınırda dış bulunmak için vesikalarını alıp olamaylar. Bu meselede Kırım Müslümanları muftisi Ukrayna devletini böyle müracaatga seslenmege çağıra. Ve Ukrayna Müslümanlarga bu meselede uygun kanun kabul etu vaqtında müracaatta bulundu. Є рекомендації ІКАО, які вказують на те, що в окремих випадках можуть бути виписані державою виключення. Тобто головний убор за цими рекомендаціями не допускається, але кожна держава може робити для того певні свої виключення. В Україні такі виключення не передбачені законодавством України. Будь-який одяг вдітий на голову, він не допускається. І, власне, міграційна служба керується тим державним стандартом. Если мы не решим эту проблему, власти должны четко осознавать, мы таким образом оскорбляем религиозные чувства, нарушаем религиозные свободы, и таким образом создается подспорье для, опять же, развития того же терроризма, экстремизма, которого опасаются все. Bu ise sonki haberimiz edi. Sabah yayını devam etmekte. Bizle olunuz.